wena naye anikhulumisani nomama wakho, niyakhuluma or anikhulumisani? Mina noma siyakhuluma. Kutsho ukuthi uxolile. That's the only thing. Sikhuluma ngabantwana abanangaka eminyaka? Aha, nangabe ugogo uthi abazifunele istande, okay, mhlawumbe usesi wakho uwarisa ukuthi why mde ecotshwe yena kuphela abanye abantwana bakhona. Yes, akana right ukuthi angacotshwa yena yedwa, nangabe mhlawumbe nalabo abamhlukumezekile angathi abazifunele istande, mara ke nguye ke na ozokuhlukumezeka usesi. Uyokuhlukumezeka ngekho aware emotionally. Okay baba, lalela. Ngathana kasebenzi akhe ngibuyele nginikeze example. Bayingake mhlambe abantu abazicatshela ama room ngenxa yokuthi bahlukumezeke emakhaya? Baningi bahlukumezeke ekhaya, baphuma ejardini bayozifunela iroom ukuthi yazini angazoyiphila lempilo ngoba bayakukurujana ekugcineni kwelanga ngowakhe vele. Nangabe mina am over 18 nami ngike ngafika isehlakalo la khona ngathoma ukukhula ngazizwa ngathi sengihlakaniphile, ngahlakaniphela ekhaya ngenza ngathi nangifika ngatshema ngathi ngeke ngiphumbade wena thatha ipasi uphuma ubone ukuthi ngakhamba ngakuhlala emangweni ngazigcina ngizitshela ukuthi no ngathi impilo uyifunda estradeni. Uyabona impilo ufundisa abantu bestradeni abafazi ukuthi sakhisane. The only way to survive impilo yakamanu ukuthi usesi akakhonke istande sakhe and isiqiniseko sokuthi istande sakhe uyasenza ukuthi sibe alive. Angazama ukurenovate ekhaya athi sekhaya la ngeke ngiphume arenovate alungise akalungise kwakhe akhona ukuthi sasa azithole ane clear victory life ngaphandle kwepi yakagogo. Nokusasa ugogo nangalala uyokulala ambambe ngehliziyo, into zakhe zingabreaka phambili lapha ngoba inzondo anayo naye angiyazi ukuthi ngiyenjani, mara uyayizwisisa ukuthi njani uyaphila emntweni ntwana wakhe umbelethile for 9 months uyaphila kumnandi ukuthi umuntu so nasele wena ungasamfuna umntwana wakho ngenxa yokuthi ufila ukuthi uyahhatshela wenzani. Ugogo omdala uzakukhula uzamfuna naye umntwana wakhe uzakuthi uma ungigqotshile ekhaya ngenxa ngento ethi mara into engichazela yona I'm 100% sure uyazi ukuthi ufina nesamende nesenke malini ngoba nakhe uyayiphakamisa umuzi 8 room uyayiphakamisa ngeke ahlule ukuthi athi ke ngicede 2 room ngithatha abantwana bami ngoba nomntwana wakhe uyalila la uthi the moment ngiza kuba nama client la ekhaya mina ngibereka ngokuchina abantu ugogo uyakwata sekunokujelasi kunani mara ngaphakathi kwamuphi umuzi ngaphakathi komuzi kagogo. That's what I can advise you my brother ngayo ukuthi the best peace of mind ukuzitholela yakho indawo uziberekele uthi akunandaba umendo angeke ukatelele umendo ungekho ufuna ukuthi mina ngizakuphuma ekhaya ngomendo. Baningi abantu abaphumile kuba nentande bazakhela abafazi bamalanga lamusi abasacala umendo ungathathwa uyokuhlukumezeka kose ubuye ekhaya mara nawo uzakheleko uyazi ukuthi na uhlukumezeka ucotsha indoda le uthi phuma uyazi ukuthi kwakho uzakhela awubuyele ekhaya. Angazi uyangizwa futhi angijami nogogo angijami nosisi but ngizama ukuyelelisa usesi ngimbonise amathuba amahle angaberegisa inzondo nokukhethululwa kwabazali ekhaya kuhlala khona and mawuzizwa ngathi uyakhethululwa you need to think ulale ekseni uvuka ucabanga ukuthi ngamhlambe ngimntwana kamama angibelethile for 9 months. So now let me think about something. Ithi ijame ngenyawo ngiyosihlalela ugogo uzokuthi the more lokubhizi nalo uzikhohlisa ukuthi umuntu omdala ngisho uyabuya uhleli kwakho ujabulile uzomphathele namaswidinyana amazimba ufike umnikele ungayithathi ukuthi wangizonda ugogo ngimzwisisi. The more umuntu akhula nomcabango uba ngenye indlela bakhethulukile they chose aba siblings wakho over wena but you need to step aside uthole isolution to this problem. The solution my sister is to get indawo yakhe isikime nabantwana bakhe ngoba nje sekanabantwana bakhe bakhulile angeke bavuma umama wabo wahlukumezeka na abantwana bakho bazokuthi phela ukhumbula ukuthi the more aloka umama kahlukumezeka is the more azonda ugogo wakhe. Uyayizwisisa bhuti umdala? Bengifisa ukuthi udadewenu
akayicabangisise lento ngimtshela yona ukuthi ukuze akhona ukuthola i-peace of mind angasacala ukuthi ikhabo umama unabayingaka abantwana abathandako nakho uNkulunkulu ukhonile ukumpa umcabango nengcondo ukuthi akaphakamise indawo uyiphakamisile. If it comes to a push angasacala ukuthi thini umthetho uyatsho weSouth Africa ukuthi nase over 18 umzali wazizwa ngathi uyahlukumezeka because umthetho uyomjamela yokutshela ukuthi no wena ngoba so umntwana wakho mara ugogo nakathi the more lokabhizana ndabuyele court ekugcineni vele bokugcina bamgrantile ekugcina akukhuluma mama ugogo ngafika lapha athi yawo uyangihlukumeza bamenzele i-protection order bokulalela bomtshela the very same thing yokuthi akazitholele istandi nase kuyokhulunywa kuma-protection order. That's what I can tell you. Bayomtshela ukuthi somdala unabantwana zitholele istandi sakhe mlise ugogo asihlalele lapho akahloki indawo yokulala. Thina sizomkhipha sizokulalela amahlangothi amabili siwalalela thina siwalalela amahlangothi amabili, you understand? Sizokubuyela kugogo sikhulume naye and nakho asithi ukuthi kufike batho simkhiphe nethi siyazama ukuthi vele umthetho uyomjamela ugogo ukuthi ugogo kosamkhipha athina ngeke sifike sithi siyamguga siyamkhipha sesiyamyelelisa ukuthi the best thing nokuthi nabantu bangakuhleki ngaphandle bakubone ngathi umfazi ohlulekile kubatsho wena uthi uzophuma ekhaya nasele wenda. Abafazi abanye boyokuhleka ngaphandle bathi ukuthi uyosikatelela umendo ngoba umendo ukukatelela uyozithola ubethwa ngemface ngoba wena uthi ufuna ukuphuma ekhaya ngomendo. Ngcono uphuma ekhaya ngendlela yakho whether bodadweni bakhona umama uyomlandelela. Mina ngiyakutshela mlise the moment usesakachacha ubona uzomvuka hayi ukuthi akamthandi uyamthanda. It's just that ukhona ekuphazamisileko mara the more wachifta udadweni waba somewhere hayi uzakubukela nizakuya ningitshela ukuthi uyomfuna umntwana wakhe umbelethile 9 months. Ngiyangizisa baba. Sikhuluma ngomntwana wakho omcala ngalesi sikhathi ukwatisako noma umbona ufila ukumzonda ufila ukuthi awufuni ukumbona emehlweni akho mangasekho ulila elinye inyembezi elinye umntwana ngalo ephila for 9 months. Sikhuluma ngomntwana wakho baba. Umntwana wambeletha for 9 months. Akunamzali othize nginomntwana angekazamtshela ngenzeni but ngicale nangomcalisisi ukuthi le image yami engicreative ile into ngayibombako uNkulunkulu wangibombela yona ngathi nangiyithatha kongaye ambathisileli ngambona wakhula tot namhlanje side uyakhula ngakhona ngisaliphindele ngesalibuyelela gogo umntwana wakho uthi vele akhambe akakhambe uneminyaka emingaka ngangikhulumisi gogo jama kancane wena wangamkhulumisi mina ngimkhulumise kube umntwana uthi negogo athi hayi ethengwe ngimiro into enjani gogo yokudla angizwisisi umntwana uthi gogo ukudla nangithi umntwana nathi uyayiletha uvele emnyango uthi hayi ethengwe ngimi nakaqedela azangisho njalo ngathi ungamnikeli angithi ukuthi bachodini sizombulala kana kasho njalo nje akasho njalo uthini nakaqeda ukuyidla ngibuza wena nakaqeda uyidla athula kuyokuthiwani kuyokuthiwa ngimi iphume ngakuphi into le yayiphethwe umntwana lo ayeyidla wathi gogo ngihlephulele nje so uthi statement phela nje i-statement zakho seziningi. Okay. No, ngikuzwile-ke dadwethu akhe ngechudele ngiyakuzwela dadwethu mina into engichaza kwa angicuthi umuntu begodi phela wena uthize basho nina nizele uzosicotsha cala-ke umberego wethu asinayo i-eviction letter yokuthi singakwenza kuyelelisa begodi noku-advise nokukhuluma gogo yabona yokufika bathi sizoguga umuntu simxotshe ngebhadi asikwenzi lokho esizokwenza nangabe wena ufuna ukuthi sihelebhe ukuthi akhambe ngenzathu ezithize ungaye ekhotho wayo-aplayela leyo into oyifunako yabona gogo thina into besizama ukuyelelisa besifuna ukukhombisa umama ukuthi ingabe ifike lapho ukuthi nokukhiphana ngekhotho yena kayicabangisise kuhle acabanga ukuthi ungubani and then ujame kuliphi side ufuna ukuzakhela kwakhe umuntu namkhana ufuna ukuhlala ngoba the only people abanamandla ukuthi bangakhipha umuntu ikhotho
thina sina right ukufika simguge usiguge into zakhe siziphosele ngaphandle. Yabona lokho siyokwenza nangabe mhlambe kunencwadi egunyaziweyo ukuthi akuthathwe izinto za usesi akaphume, leyo seyi-eviction letter bacalile nezathu nase kuphuma incwadi ekhota kuphuma icourt order ukuthi akaphumi, lokho kungenzeka bese thina uyeza nencwadi leyo uyafika thina sesiyomtshela ukuthi hayi thina awukhishwa ngithi incwadi yekhotho nasi itshilo ukuthi awuphumi. Uyayibona mara kwanjesi ngicabanga ukuthi nangabe wena ufuna ukuchubeka ngale ndlela ungachubeka uyokujika ekhotho. Mina ngiya ekhotho. That's the only thing. Yeah. Mayese sitatwethu nawe ufuna ukuthi icedwe ekhotho or mhlawumbe ufuna ukuyiceda ngendlela yakho uzitholele indawo bakunikeza isikhathi ukuthi no ngoba vele egcineni vele ikhotho yomnikeza imgwinye ukuthi vele angakhipha ngoba ufila ukuthi uyi-threat empilweni yakhe. Wena uyindawo wena uyindawo ngoko umzwile bhuti Uthini? ya uthi mntwana wakhe yena kayindawo mayithina ke angeke sikhona ukumguga simkhiphe. Ugogo uzobuya ekhotho ayochaza ke istatement sakhe ukuthi mina ngingugogo ngihlukumezeka ngenzathu eso so mina ngithi umntwana wami angimfuni ikwami ngenxa yokuthi this and that bese ikhotho ngiyo ke ezokuthatha isinqumo bese ugogo uzakuza nesinqumo leso sithathwe ikhotho ngapha ngakithi bese sizokuza sizomkhombisa indawo ke nasi incwadi ithi ke ugogo umchiftele. Yeah. Ngomfona. Uthi uzokufonela. Yade ngajabula kakhulu. Kuko mara bazona kangabantwana. Ngingajabula. Gogo mzona. Angilo abantwana bathanda bona bangabereki lo mzonda uNkulunkulu yakuphumela. Uyazi ukuthi Kubabuhlungu. mina ngiyinja ukuba inja. Mara gogo Kodwa makuthiwa naso uyaxolisa gogo nami uyaxolisa ke sizwe. uxolise kuphi? Kuwe. Lesi uyaxolisa. Angisadingi neko Gogo. ngoba nakuzokusuka. Awu ke. Kuzokusuka mnyanya. Kuzokusuka. Ngihlulileke nase nje bakwethu mina ke njengoba sele iso sengiyayivala ke gogo uzakhamba ke aye ekhotho ayokwenza i-application ekhotho ayokubawa ke konke lokakufuna ko uzachaza ama reasons wakhe. Mina ngokwami iyangihlula ngoba angingazokugcina ngizithole ngathi ukuthi sinamandla ukuthi sifike simguge. The only power it's a constitutional court ngiyo ezokuthatha